tai lau fionga i le Pulesili ia bolo fionga tu manvao faafonu tai tele fo i lau sosoninga mo le sunga kaut fana i le tūlanga fo i leo le whaamarusia peorona tūlanga whaleanganga i le kalisia ma ai whaafitai o le ave fo i lau whaamarosi e toe ai whaafitai tele o le lau marino au whala le ataua i le tūlanga o le o tomai maanga vaa o le sunga Pulesili faamalo faafekai mai foi le faalogologo aku e multi talent le ia tumanavao le gaka le ko le medical ia ali ko foi for administration a kongo ko ina nge le faikausu singaluga e ke ia ku singaluga sapo mo le singaluga ele peke do CEO o ko e maro no singaluga foi fa mo maka ia faafekai o le o faafofoga le ko i o sao le ngaka mo ngai a kaau mo ka mi kele lava fainga ka ko le ngaka lai kongo malo a kongo le kalesia te lele ta o le vala wina ai ina ua sau no le sunga le Pulesili onda tulanga ma failonga ma vaenga fa pena langa ata tu tala no i faulunga mtanga benga iyo ina de tauna ai ai failonga e tawa me ai fa tu tenga malpoto al vaenga ta ua i la u mai tawatu o le tūlanga lea i louto mai i tūlanga medicines e ono mwhai ona fisosoani tele ai i le tūlanga fui lele o le identifyinga o ni whala au whasaina e sao atu tonu le tatu watunu tu salvaenga na ua luelo umafufau e lono winga o se tūlanga i te tauona uphold ai ma whaamarosia i e tatu borders i tūlanga o whaingofia o lai ai le to mai ma leanga waa o le fionga i le Pulesili pe tau sao lau tala lau fionga. Ia, whaafetai. O le Pulesili la fio se tasi leo priorities ale malo le vai tau le nei. Ia malu pupuia o le tatou pora. Ia, in terms of airport operations, ia ili me tau o le health security. Pio i e mafuli e se la muna fu ilea. Ona o le tele o le taimi i le vai tau le nei. Le ngata o wha mai. Ia ai o tu ainga fuala au ese. Ia mo le sila fia. O le raw material ai o le methamphetamine po le aisa le se tulo. Ia o lo mau i tutono Samoa. E mawhaina o wha pe atu o lo mau mai Samoa ingredients e manufacture ai le aisa. Wow. Aisa, were readily available i tātou tangata. Pau le meo te loiloa. Ia po whea lai whai yaki. But, in terms of ingredients, we have everything on island to manufacture ice. Melenganga whanua. Wow. There you go, police. There you go. Straight from the mouth of the most qualified, the person, ai ona qualifications lenga o le malosi anga lea o le mo na tatu tamama tina matitua ina ia fa malama lunga prokalami o le malosi anga o le tomai manga va fa ai longa o le Pulesili o le malaevaalele o tūlanga taui whala awia lea ngausi ma tūlanga medicines whainga ma taituina ma vaenga whapena lea la usau no mai o lai a ko ai kukongo Samoa me ma whainga ngausi Niki afa nkanga ka fini me e te lea se si tātou whaasoa ina inisi o vaenga ia i se si tātou proklame ai o le a tātou toi foi mai ia e su ile matole niu o wale tūlanga o le malama anga lau tele mo pasese whenga solo i mana malu si o tātou tunu ia ai e iai le tātou episode whapitoa